ebuko ni Luka andu mangai twe mwamba. Haleluya. Ningo kwesoba wena Biblia ila wena yo tusome miswa isu ila yobo ukutunenga kuma mswa wambe nginya mswa wa 13, only 13 verses. Na waomba tusome kwa pamoja. Wena Biblia yako numia nenesa Kisungu, Kiswahili, kana Kikamba, it does not matter. We soma na wasia munene. Naenda tuende tuwe mwamba tuambie mswa wambe together na amea amaniwa make kwa mundu muthwi waena musiaisia wasindo siake na usu avinganiwa kwake kana ni waitie sindo siake. Verse 2, nake amwita amwia ubo olanguwa wekani mwao umia utalo wa usiaisio waku nundu ndutona kwethi wa musiaisia ingi. Verse 3, na ola musiaisia anena ndini wake nika ata nundu bwana wakwa nunu mbumia usiaisioni wakwa ndina vina wakwema na ningu sono kakugoya andu siendo. Verse 4, ninisi undungwika kanayila ni umwa usiaisioni mendo cha numbani sio. Verse 5, na amwita kila mundu waina dhie na wana wake na amwia ola wambe dhie ola wena wo na wana wakwa weana ata nake asia idhimi iana sia mauta amwia osa valua wa dhie waku wekalende mitoke uandike miongo 3 ndukakile stanza ndukakile komana na chao na full stop. I have a 7, na amwia unge dhie waku weana ata nake asia idhimi iana siangano amwia osavalua wa dhie waku uandike miongo 8 na bwana wake akatha musiaisia ula utemulungalu nundu ni wikite na ui nundu ana manthi ino ni oi usiaisio ni wo kute ana machao. In the verse 9, na kwani ngumwia imanthi yei anana na uthi ula utewa ulungalu nikanathi la withela mamose inywe mawekaloni matene na tene. Verse 10, ula wina kithito maundoni watambia verse 10 ngi ula wina kithito undoni unini muno kithito maundoni manene na ula utemulungalu undoni unini na keti mulungalu maundoni meva manene wondo wa edhiwa mutia edhiwa na kithito na uthwi ula utewa ulungalu no ula ukamuikia na uthwi ula utewa chao ula wa thank you na edhiwa mutia na kithito na sindo sia mundungi no ula ukamunenga sindo sienu ene bai muthukumi utona kuthukuma mabwana mena nundu akamena umwe na akimwenda olongi kana akalumania na umwe na akimubuthia ula wiva ungi mutitona ku muthukuma Ngai na chao na uthwi. Thank you. We bwana uke uthethi wambe asianiwe na ana asianiwe na ana patukeje friend ndugu no wile tina wa neema enuwe. Amen. Amen. Karibu sana. God bless you. Aya basi tuombe. Mwiya iwaito tubuani sendeto yaku na yunena na andomako nundu nimetelekwewa musubi na mwoboso wa madhai maitu. Tuomba tukiamini katika jina la Yesu. Sema amen. Indi kwa ukubi muno andumangai kwina maundu maseo ala yobo kwenda kutumanisia nini sikakela ni mukethukisie na kakela kefani muno nundu kabwa kukatha andu mena maweku kabwa ukatha andu me ka muno na ve uiwivo. Haleluya. Ve uiwivo na undulano niye munene katika maandiko mangai undoni wa umundi nikana ona kau tuyetikili na nituendete itune. Unfortunately aituondhiliva inotui na kindu chiu nikindo kwa anasia muno nundu nukwenda uya nukenda kuibwika
nukwenda twa mwana waku sukulu na nukwenda mwana waku ethwe na mauthei mauseo ndino atwete na mbobikaba etune ona no twazikana ona itu ona Uthwii ni thabikie. Unfortunately atui maitu anana maitu onthe mena mawe kumeke bathukanyo na nikana batoneke wise kwithia ndino twina thela na twina asia na no tuoneka twio namba na no tweka onesa mandiko mange ni motonia ethically tunabata wa kwithi wa twi oi. Hallelujah. Bata wa chao wa oi na therefore that be umanisio wibo mundi ni umanisio kana be wetano wa oi ndo tuokunde aya tuokunde. Therefore totondo twasoma kuma mswa wambe nginya wa nana pena bwana waena musubi na musubi usu wa mio yake. Hallelujah. Musubi usu wa mio yake oneka kana eona maweku ndekuika nesa wiani wake na ola musiaisia tusha verse 3 asya bwana wakwa nunumbunia usiaisione wakwa niikata na wina wakwe mandina chao ndina uo na ningu sonoka kubodha andu meba andu wangi. Verse 4 na verse 5 na verse 6 tona indi aisovya njama na bandi bobe ui wake na bo mandiko mange imendo twelekelia tutikwika nae nikwika na ui mandiko manga imasya nini sundungwika nikandazela ni umwa ni bwana wakwa uyani udi na uo asu angi mendocha anana wa mendocha na uni wongwika no kinduke laisi eta wambe bwana wakwa unathie wianata nake amwe athie ulani na uo ni thimi iyana sia mauta oza balua thie waku ekalanthi andika miongo yana miongo 5 na olongi amwe ko tu na indi ula bwana ila wamanie undu bekwa na indi muthukumi wake kula wathi musiaisia kula wathi nundu automatically akili ni itu itonya ila unomie kwa bwana ni waendie kwa wiba kwa ungi wanozu amukathasia mbone jamaa thini kali kote chocho kote zui wanozu ndakomanza na isu nona ki very important muno kwitu ithe ethically na ndibobe na ukanyo wa Yesu Kristo bwana wake akatha musiaisia ula utemulungalu nundu ni wekete na ui nundu ana mandino ni oi osiao ni wo kute ana machao macheni. And that is very important, my friends. Twindino twinambo bikaitune na ndibo kwendeka ui ngalikoni yitu ithe ethically. Praise the Lord. Ni mwanake munini undu wa mbivanya ni wanenga stress omuno na ningulilika ngithi katoloni ngia yoba undu suwindini wakwa usu wa kwenda otwana. Of course nina akomania na mukono tunasiana nzeo na ngainate we nundu wo lakini mbufongo manenake ne wani na stress mbingi na na maweku ingaosi sio na maweku na ndi kuthucha ne vazita ona kethia mundu nebe kuone katangwe vasya ona kethia mundu nebe kuone katangwe vasya ningukia kuthia hotelini ona sasa hotelini itiwa basa kuthania yoba undu ubetange lakini ngia yoba undu obetange no ngulilikana njika anengwa license na ndika anengwa ordination na thai batonekani tuke bishop atonda twanite basa kuthia unipo katika ndezi mundu wangu matona kwithiwa. And so mimeo yetu nayo anitu sana sia muno thayu utwivo anitu sana gwa muno na twika nina kwata mukono mawumisiala na komania namo na mawumisiala no misia andu angi namo koni maingi na yoba ndaka tusilile. Please tell your neighbor, may God forgive you. Hallelujah. May God forgive who? You. Amen. Ondo mawumisie ni maingi nindiriba and you ne was stress muno yolo aitune betanga wendiu iba indi na komanola ola muswa Yesu Kristo wanenye na maniwa make ela wakana ni azia na asatukai ela kwa siati itune kutike the wana kutwana.
Asifiwe Yesu Kristo. Na bondi na kwa not stress na kuleli tu neza patike ba not one na hii. Nye kweli ngendwa. Na kweli ngendwa nye. Wakule mtu wewe wakwendwa. Nondo eba maombenda mende deva. Eno etu ninika kwata mundu ombenda. Ayoba eka undu yoba wika abwanyande to yake. Nwisi tune tokedwa akama kedwa bo nondo ukanduka vetwa. Na aume makedwa bo nondo ume ndukekata nduka vetwa. Nondo ukabetwa toka utwika andu ingi. Praise the Lord. Na tuya laika kutukedwa na miyoyiba oino. Lakini we glorified. Praise the Lord. Na zaidi ya hayo itu ni kuikedwa na nduka vetewa free choice. Bado kedwa na free will. Kindu kimeke tumawitha we mundu wapata nondo wina free will. Na kwanza dhani batoneka chuni choketa wa God's image in you. Nondo ngayona ke no make free will. We love it. We mundu umbetwe kitutiani changa. Inona kulia ethewa itune andu maika atwana ndikudhani mabatitwe. Nondo makabatwa ndimba zetu. Yesu anya wenda kwendwa na bai mundu wa kwenda. Na wetuni tena na chao. Haiti kabanga thi yani tha mwaki. Nike odo alaume mainwa bangi mazazia kava nithi yani tha mwaki nodo ngethi wanao andu amambathi metawata. Ngethi wana ende methita hata maima. Nodo tu nindakethi wa eva. Kabanga thi yani tha mwaki pala maimo ketha we chao. Aketho na yuna kulende kindu kini chao yoba ndumbuanisie. Na ende neze kukielewa nene kalanga moto anoni wako. Weza kwethia yes nina kiveti na yes na siana na ni mutanu na ni muyanie. Ti lazima ngatinda na mukono muthenya wonde ngei watani nao nake. Na kiti lazima atinde na kwa muthenya wiva wonde nikenda akazazia musia eo nao kwa. Nundu nituyaniwe. Na nase ni batone kaitu ni baketha baile Wisi kwithia yani wendo wanga hii ukuyanie vyo. Yes, ingao sino thi malenu meobo. Lakini ni muyani enda. Onandikulia nge wale Uthwii. Unasea ethali kama dhini yu ni nkwenda unikaituni. Praise the Lord. Ethali kama dhini hata hane wese kwithia onawakoma na chao we muyani enda. We full tell your neighbor you are complete. Edwai tuni itudhikedwa zile nendo muke akizia mwinyo nde mwaleo kwata ando mamwenda. Nendo muke akizia mwinyo nde mamuleile onde ala waiwenda. Nendo mutheno muke na kuyani wakwate nena chao natene. Unfortunately, Uthwii na mbobabika. Ryoko. Na nisi anama kundi nimesi meondi liba. Na momo swani umoma iba etuni kukithio mocha kuyane wakwenda kikuundi na niyo imuno nimezi kuibanga nikenda kuundi wise kwethe mabinda onde ni wiyaniwe na wendo ni wiyaniwe ni wendetwe ni muyanie abundi bobe no manisio kana endwa etuni ni bandu baseo na makosokoso onde ni magabetwa lakini eba tuikuundi na tuikwenda kwa setu pe bata tukale kuundi na oe. Tell your neighbor, be shrewd. No man ndo mwe kuwa na busara. Kuwa na busara. Na hindi pa boindi tukwambia undu wambe kana ndino yoti perfect. Timbe ani. Hallelujah. Nathabe na kitumi cha kwethwa na oe. Nondo ende ti chao timbe ani. Ona Yesu Kristo no awetiu asia nondo ana mandi ino ni oi usia isio ni wao yo ndino dili hata wasoma Samuel Yohana wambe kilungu cha keli na mswa 15 16 17 mandiko manga imasia nondo mawendi mandeno ni moa wendi wa mwe wendi wa medho na William wa chao wa dhayo na mondo aso matiuma kwa ngai indi ni mandiriva na dilandi no dilibetwa mawendi mawendi mamedho na William wa dhayo gekata ukadhela na edwa ni witikila ndino isukumitwe ni mawendi meba asu
Nundu miwile yonde miseo yuka nundu wa kuya kwitu. Minyuile yonde miseo yuka nundu wa kunywa kwitu. Ona yuni maso vitesi ndosia kubyobya mitwano yitu. Kuya ukomoni witu sionde sokande kenda mundume na mundu maka edwe emuyani ubyo. Tema itumia Viagra. Tio waire. Matume ali kenda weze kwa mundume agimakendo. Nani wabika kula kubika wa? Asa oma madana tiwa ekulende kila kende chaoba. Are we together? Nene sisi ndisu muisenda kusido kise lakini kielelo ni miba. Ona masabuni, ona milemba ya mauta. Yo ndeze kitu nikenda weze kwa our senses are completely gratified. Ona minela likibadukanyo. Ona mbadi sikibadukanyo. Matuku ni mesovya mbadi siya kwende. Nikenda ukeza kwa ondo mundu waina. Ona uyo weka. Kana we anduni ka wathi ni weka hata ni wedhukesia. Haleluya. Na hiyo ndio imesukuma dunia hii. Ingine imesukuma dunia hii jambo lipi? Mawendi medho. Na kine ndakolota muno aka kama wendi. Nona mosondo ona kwa ninekea. Nona wivu ona kwa ninekea. Nosakea to ona kwa ninekea. Mama inodhukuma na easiande mbesa nondo yuwete mibuko na mabulana na ngwasia taki na siosi sanduku wa yani kilumu cha bedroom nusu yusi ngwa na sionde ya mama nondo onye mundungi eke cha kuendesia niwese industry no ya fashion models aka model yangwa me modeli nikana akamumone wasie ebali laila mundu mokosu ona kwani kumbailela atona kuwe ona heko kwani la wena limwezi yondo i fashion model ninde kange kana ninda asanga anondo eke ala mwaila babadi wezo se ataki weka laki ndo fandi nondo akili ndi yabuwe ona winde tao take Wona mzui wazi mbona ni nzeo unakuwa nileke la tao take ano iba kindu chuki lekepa u ile ta wiki yangu bia ya kiluma wala nileka ni hata na Manila. Are we together? Na no wengi anakema ipindaze ne anangwa ni kindu kikimwe nondo meona mutumia aitwa angali makona na moni melo twa chao ningo nimelo twa angali mona mutumia ena kibeti kisio makona nakele ena kibeti kiki hata kisio nimekuona mena masimu manene na mena masaa manene na ndusu anyaka na isio ndeni manditwe lakini wewe sienda you nondo mutumia mona ena chao asuwa ndeni mawendi mamero na ni mama twaitendi nombe nondo ethi wali tukwenda ethapo yandu makuthi tune undu wambe twasi akameke utumi wangwa lakini yu waleo tumangua andu maku ni moja waleo tumangua andu maku ni moja hata hiyo dhawe bundi nondo bundi ulamu sio ele kwa asia hii mbiki hapa akaimeki yengwa na mena sio tungilila na alame na mbingi mole la alame tachao matena sio lakini bundi yu ni mwitikili na baba alambe amutia na no mende kuka kwako no mea mwenangwambeani no mewe nangwambeani ndo tumangwa na ndio mwelekela mwinyo nde kwa mama katheu nikenda mukatume ngwa ndo muthisa kuyanewa ethwa ni tune ngewaya ngwa ya lava lakini kuunde kono twisa na ende kindu kingi kisukumite ndino ne withia nyo wathayo ilangu masaka nani nikite nandu waingi they are competent in this world na masembe te mena ambition because menda isitwa na nini makao kinangia ndi ona maubunanie nikenda makwate chao sitwa na chao na nguma aka uno meka alikenda edwe na mundume ulamusio na maikwenzia madhana nga mutwano waku nikenda atwa wewe nemo kwatia hayu ngumuta isovye olaone nga ngewasya mume wao waku ondo batonekane wo kwenziande ne wo kwanange amevango yako
ayo pe mundu muka umwe wona mume wake na mume wa munana mendo nene nondo ila mume wa mwete bulana onono wete bulana ila wete wekakula onakene wane wakakula ni mume wa akakula ndiye ume ametumbona imakwati ane mbona nimeka anesa onatweke yabati na makeke yabati nye na mume wakwa usuna mume wake nondo mume ni mama mandhi yangu anzio na nithengiane ona maketa na mabadha nina my dear sister eso wewe na ibadha ya to siliondo wewa mubuko wiliondo wewa ngwasi liondo wewa ona musu kile ondo wewa sio manakai ekawambe ni mume wao wake nondo amekaliambia mtabia ndo mume wake wena madhina nake huyo ona ni madhina kana mosio na ishambulia mume wake nondo asu ukona mema madhina kwa monana ni mosio asungu maisi 1 man's meat is another man's poison anaitwa mume wako ni poison lakini pewa mundu utabia kazi ya poison no ni meat akani eat. Ebu chunga, tell your neighbor, chunga sana. Peo ndo neki kia oyumituke, madhiko ni mama itokuya. Oyumituke, kuna madhiko mana AIC mwanane. Na AIC mwanane, madhiko mewa dhandhato, motongoi wa AIC presiding bishop. Jisa na ele wata ni masomo maito ma catechism, ma kativa. Elo ne uyenge waisu, kuna simu, mutabia usuwi AIC mwanane. Ulao na unenge ukumu wakwethi wana cha madhiko. Udhaithi wa madhiko. Kanisa ni no. Amuyaye presiding bishop. Nye tuineke ya Nthi wa kanisa. Tuikiteba unza. Presiding bishop amuya uundwa ele kwethi wa wili hata. Na kwethi wana stress mbinge kwa neso kwa watu ninge waisu. Ona watu dhetu tuinesa kwethi wana madhiko. Nginya hindi tuwa kuna simu. Na munu ve eba lawi. Wow, koma nanake munengai high five. Manake alikilakati. Praise the Lord. Bwana usu kweli no mwendete. Aingo mukadha muno. Lakini tulita tuweka postmortem. Asuma manane makulia hii. Ola utabise presiding bishop kana kwe unduno. Mutabia kenda veko yata. Anuisi kuhutu imbomane. Na obisi wa chairman wanyamata. Nebato nekave chairman ove master wevando kwenda kuteba ungima unikenda akwatekevila. Kotekiwia my friends. Uzuni mundu kumanda nguma sia chairman wa chao. Edwa kinaileu. Na aingi maito twandiketwa na andu mamuthemba weba. Na you know butawe anondo we mwetikili. No butawe. Kwandavia no butawe. No wezi wana waku no benanita munda wikata. Kwandavia. Nchoki tumi mandiko manga imoto ya boku ni Mathayo chapter 10. Ethe waimwe oe dachao tanzoka na mwi au dachao mabwe. Hallelujah. Nondo ndino zimwe kalile. Ndino zichao. My friend, twinamba kulikaba itune. Ndino zimwe kalile. Na twinamba wika itune. Na hedwa kivela kila cha uchaman we kalila niki umando nangi takuyanza. Hedwa kivela kila we kalata secretary. Ndoke yelele. Peandu pangi mekweka hata moki manda. Ondo ni batoneka meona tawisa. Kebila nikiba na yu eseu unabata wakwethi wa mundu mui. Unabata wakwethi wa mundu mui. Endo manisho wa mundi ni twekala katikati wa andu Uthwii. Eti kilimangai twekala namo twiliata. Twekala namo twiliata. Wena Biblia. Asumbe wa kele kilungu cha katano. Ninge waza mundu wita wana amani na amani. Kuma musawambe
nginya mswa wa 15 ezo ningewa omwesi na amani ena mangu ne wa manda mundu wa Ngai ne wewa enda ukathambie usini kundu mabinda monza usini wa Yolotani no alea na wathi uthambia na yuni wasioka emubu 12 verse 15 na amusiokea mundu wa Ngai we na nguthu yake yonthe na oka na onga mambe wake na asia ithukicie sisia yu nini sivati Ngai ndi yonthe ateo ndini wao wa Israeli nundu ni wabo. Praise the Lord. Yu kwondo wao ningukwisoba osa muthinzio wa muthukumi wao. Verse 16 indi muthukumi wa Ngai mundu wa Ngai asia otondu yoba withayo ulani unga mambe wake ndikosa ona chao ona umwe na ona kauni wathingiwe muno mundu wa Ngai ni weki hata ni waleile. Verse 17 na amani asia ethe wati indi ningukwisoba muthukumi waku na nengwe muthanga wa miyo itona kukuane ni numbu ile nundu numbu. Thank you. Nundu muthukumi waku kuma yu ndakathembe ya Ngai ingi o ateo Yehova ndembo ya kuvivwa kana ndembe ya kwekata. Alafu verse 18 very important asia Yehova naeke muthukumi waku undoni ila bwana wakwa wilika numbani ya limoni ni Ngai ya mubwana no. Ila bwana wako nisi bwana wake yuni musumbe wa kuna amani umite. Are we together? Yoba ni aike anandeke mundu witawa na amani undoni ila bwana wake wilika numbani ya Ngai yake ya mibwana no atha ithevo na akikwatila kwoko kwa Naamani na ngikuna mia numbani ya limoni lilange kuna mia numbani ya limoni Yehova naeke muthukumi waku undone wewa. Thank you very much. Tuyetikili